Abdelbasit Kwetira nya yule KFTV zo mbongo. Program shelan yuno to boile la kama how. Ami bora anto ku boile ma wonze ngo ononga. Yung paya ka onongo kumi yerga tona. Ka tona bo hanu bomba na pa pya faso. Zan chang bi ka na ka onongo la kumi yerga tona ko bo hanu bomba na da pa andwai vitawga. Do rama ne bo ononga yel viale yel song o kumdame na ala dambano. Tiyan kum yel shelma tina ko en lapi ka zang pa ba te pion la na wala no te te sa shele ka tkana te te zang la yel sma yel biare de be bia ko zang ta na ma chat chang tin ye to me to shele te zang ta ka la na de chang shele Ja, je te kapshin maken, so ja. Net een keer uit de Northern Music Industry het wapvoeren. Angie Sashion, beter in Sashion. Ako to je be in Swaso, de Swaso kam. The Northern movie, be Northern Music Industry yela den yora, be den chankatanga. Ama ya shama pile daf songona. Karian lafse Northern Music Industry nyanga. Kache biyamiya na sarai to rayuwa kana yi sambane. No roll me it wasn't built in a day. I started like shefulo kabagwa voga. So tena mama undundo ngomane ya tite pilin de ya shanga. Karian santi industry ma tere tihara na te bansma ben chang shefulo. Ko en changa street daf songone concert num pam nung ya den nung karkata nung end of year ka concert num pam nung da makar end of year ma ka nyeka fans pile ben shao isara ka banga du stage o ka ba shout to away we ka ba labro ba ko stage ma zo do ba chiam afana ma yero bi chiam wada supporter so abs kama ya cha ya jaram yel nyon ko labro ko ma jaram yel these are to stay na ati lanto like I don't get it kama yenye won love kwam stage so jaran ka ko nan ma kama aku ka hankala ka so ku du ente performer ka lebo kwam be ka no awe anu awe ma adu man ti dey mic anyanya to yirila ku du man ti dey mic na ambor be sha ma awe ku du man ti entertainer ma kan mare ku nyam jalo kama ki started ka zan le fan ti lamna kama tibu anate bansi zo kama fansigaram makasio benda enjoy ben for a long time karakunya fansigaram makasio bukon ko nuto non show pakane show shawara non ya leke hon kamin da non ya tribe yedi to ama dem voba yona don so la chair successfully pakmane katinye ka falan ba za ki successfully pakmane den nan nyasam fasigadam nan show 25 bukum boxing arena nta falan baranye hun ka ta caption awards on a match o gba be bukum boxing arena. These are the things betum bona tenyar ben sha music industry man bon. We see our artists kapto computer ya kama ka artists like Sarkodie, Shetawale, ka my show with all these artists, ka the almighty fans gadan ko ze show bukum boxing arena. Kar check ka nilo tsama batiki school.
these are the things ka te bɔra te nyarima ne no so piɛli shɛli la guy ma gba ni na te ni match o be park maa ni like ya che ka te nyarta artist ba ya ka bi zoora ka no ŋmɛbo nyɛli be ka zaɣ viɛlli nyɛli ni di ʒiya ya ni fans gara min ba ka si ko ni to niŋ show park maa ka di nyɛla fan tiriya dipa fans ga dam so to niŋ ka di pahi bo di bi zoorim maa bo yen che ka saf ka kidi biɛni Kwame Yudi Sarkodie R2Bs Shatawale Stonebwoy nda kaani bi chɛni maa a nya ka industry maa ŋmani bi dini maa ka bɔɣa yɛn zaŋ kuli bɔɣa ku yɛn zaŋ kuli di di garibi industry maa so ka niriba ayi yɛn hitira bee niriba ayi yɛn meekirili ka industry chɛna hali niriba 200 ni to n nyɛ hit artist ki enjoyiri chɛna tabmiya artist nima di bɛ ya yaɣali ya ka decide because bra labi ŋɔ kom so kama ye jɛrim ya nyɛ ŋun ku din kama ŋun kam labiri kom bin zuɣu jɛrigu nya kama ka ku labi di pa shɛli so tu a ba gba ka a bi chaŋ ti zabi o zuɣu so ku yɛla ma o ni je shɛli ka a bi chaŋ ti zabi o zuɣu hali a zabi a ti zuɣu zuɣu di suna a chaŋ ti labi so kom artist zuɣu jɛrim nyɛ dina di ŋuna bɛ n sɔɣi mi bɛ n bɔbili li jɛrim ku nyɛli jaram yedina so umma ka to bwarna to wumdema so until ki to realize ya the showbiz is about ka to northern artists and zora ka fans gara min ma ka si o konko zora until ki to realize la bia kam ti ya ma ko en WP we don't care ma band of in you no the dwell la the dwell la ben shakam de jamia la abel kam den dirnong de dagbang de booster economy ma ka booster dagbang economy aku to na we ndire dan fani bi abe nyelem so aya so is better ka ti dan chela ben ma tun ku start ben sha ka ti do stay kind of away kan bo de do like the cayuse that's just by the way bo no nya di ben non ta de nyaman ami ko non ako yel pol nyin lolan artist nin magba i gbaza yela ya de tuning waya kama artist nin ma so min dir fila radio zo kara biyarma ato ko nya kama example ka artist ya no chongo to malla ton pansele kama ai cham US kan mo jirka ngama to cham US ti yela nyɔŋ ko ya ka a chaŋ US a chaŋ sa cham ni ti yiri la nwa an be community share ni ma ya de bian ma ha ka te do aba nte do mama US nim ne yi la aba sha be community be kale be biha gon satere so aku to zan le party kama in yi is diama de vial pam ni yi ne ya ka beef biane kama ki merta battles kama de chamka industry ma nyasa but not to an extent kama dagban aya kama ya abor la gba ni ndira yille dagban le abanga aku bor la ni ndi yille dagban le chamante yille an bor ba she kam te ka problem kama pa ya solo de be viala ki yi ya ha ente tu atam ni seselen to community be kama ya te dagban like aya ne dagban ba shap ta adaka chamta picker ma ho baby ta'ala ko be fiya ba so it's good ka gbara ko ha za amman ma antaba ka ba ni nan ban nan la be la be fiya la de be shim na America we fuck tab kan on ya fuck your wifi ba de shim ni ba kam nan te tur tab lamba in kya tab ni sai selene be be la ba ko ka chang ti ya ne za la bai to kana nyin nan wongo de be chang bi la adati spe ko afansi kulle bo kon ka ben sha na non da na karanin anyasan ka bu galan le ni a ci an ka tinya hankal in non da ben sha pa ya solo the cat game money is about cheering us is about nangban kene bet ka I love so kwam din anyasan ya na gbaza ben la la kwam do ka yom jinye so ko su ko la mun ba ma kon ka na ya san sha bala o tu zo bla halo ku ka supporter bala o tu zo le vi o yon o ban to ko ha ni vo enga maka ko ba 200 ka ben la ka ro no la wa ko o ban to ko ha yi ko kan te la wa ko so pa so advice me fans ka ne re ben ne
bi no wa kia da we cham ka te game because then no ma bia ndo kwen no am ku to ku yes social mpara ya na bo bu wo be ka so ogba de be cham. It's not part of the game. Now so imale diam dama bi la ba ke ko kar na anya asa ma ko ma no marmana te la ba la ha ka ti je ni bun so ma now so ala so yen san ka ta ka zan sniper ku set bang stage on ku nyan ku agba I piele la ma ba shaka upgrade ma ai no so kwa mi ba so en bom no ngara so yen san ka tu ata ya to na ta ye tu abya ka ta on so to ku ha on to ku zan ka ta kan mi bang mara fa stage o even don't stop it. It's not good. Keep up encourage di ma fans never no ma tabon be ka yar en sha ante tu in es tabni se consider mi ai be she pour ma am be ton she ma re piama amina danza ka piam ila industry so don't come ka quarter to na America be ka quarter to na Ankara ka quarter ta abura and you just go there but ni der ma ben non de she ka so America chane nya ka be yo ka te je ai no na ton bar she ten me fans ma be yara kama artists like wall olana because den ka so den ku ka so den ji ambolo yulma we are artists kama ka ko yin ti yara kama nku dagban ho yo ama ben ngo ko yara ama ben ngo ka ba ben ngo ku ja ba ben de be cham. I'll play them wicked game. This time blame show you mercy. Mpo now no opinion. Nambo zobo blame be in that ceremony. Abellana kwenyala abellana ka amapani. Like I said it. And I told you like bakama never turn so not be industry ma afuna di pa she kawasto na bet ba na kuna active ma menya abi kurche. So like what are you telling the children? I'm a bun kwenya, I'm a bun kabalanya, I'm a bun. Like, yes, my opinion, this time Belen show you messy. Team play by a wicked game. Mbelen show you so messy. My queer yen no having shire, in no ame. I bet you I come mess one. Simple and short. I'm a bun kwenya, I'm a bun kababun kwenya, babun. Paya so the rich young. The rich young. By the way, don't go beyond that. John Wakati and Zara Kaman How edition on Northern music industry. Share and Pia no senior to near Bayan Kumleta. And one producer program 1 year Yusuf Avutuzo Anto Volo Bajene. Siva had Uncle Cameraman Yangma. Abdel Basit Quitire in Yaramo, John Wakati and Zanka Chelsea. She didn't Rambian in womb.